Andorone musi duduzi Mominjoli meta semyewia Mochukuro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple omwanake dimple Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na KISII FM. Imanye ariro borito asa. Alright, abara kabisa jidega chia budukire 33 tense moya bono mambe chinsa ne chia Afrika ya mocha tuwale ke 25 kuraga chinsa ibire chia bono mambia ne chi unajidega tukuchikoiro mwancho motegari ndego kumanya yire chinguru monasa magazeti yeri tukolia lero nekerege kosi ekigima kimoro buli mu mincholi mimenka omogusii KISII FM chebona botambe ngoro kwa du omonya kerogo Chenkoro kulena moranchinga karibu asa magazeti. Nakiwa kirelana. Wakire biyadu. Nyasa nomia. Mimi nina homa. Usiseme wewe. Kuru Friday. Jabona inche bwadete by the way likuwa liandile nanya kulura likuwa likondia sege kenge sana lakini liankolia sana. Lakini wanasema hivi. Wanawake ni wavumilivu. Wanaume akishikwa na homa ndiye taberi ukugana wewe taberi wanaonde mirimo yale nale ni taberi kwa nasema nilikuwa nakuja hapa nasema congratulations wewe umekuja kazini. Okay. Abarende tafuta asali ndimu na nilikuwa worse than you. Tafuta asali ndimu na tangawizi. You'll be in short nitengenezewe dawa. I see. Utengenezewe. Nitengenezewe. Wale ambao wanafaa kufanya hayo masuala wameelewa. Sitaki kusema sana. Sawa. Kwa sababu kwa nambari gazeti ya Taifa leo yitariki isano nemo umutinyu gatano kabiri mwaka w'ikiri 2022 litukorera Jumatano Women Crush Wednesday. Ni siku yetu. Ni siku ya wanawake. Katika hii siku mwancho mwategelia gazeti ya The Daily Nation ne rombo atasoko bako kwane ya mase ya monko ira samangana murekeire oba mabwazimio no umoja bona bwa mubwateranirie omusike Moses Watangula yoro musani memono bwo musike William Ruto ase kero kende njama yogoche kuiba chikura cyoba cyori bwo mwakonyo yana sengencho egotebekana buna Moses Watangula nigo bamanyereranetie ne company gete kurwa sense ya Greece ense ya Greece yu ya etu etenda yogo print chi ballot papers na ende gotebekana buna bwango iga Watangula na kera omo ambassador kurwa Kenya kugenda Greece kama wakire simyo ko mataino musani naro nabwo ndege toro seri bwange passport yeri abwange passport yeri temporary togoteba yoko kugenda gochia se omochio Athens yugo toka Greece Athens by the way na omochio monene wense ya Greece yes mochio monene wense ya Greece bono ODM basokirie manganaya ntuba itina kibanyo lete batu basokirie manganaya na hizi links zote bagotana na umosani oyo Watangula na kiago tomugo chi Greece naenda se company yego chiko print chi ballot papers gokoirelia Brodika Blingelinga ki omaete Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party igoba kwegokali intelligence ile serikali iyubona William Ruto atabuati anasema nayo hata jana alisema nayo hakuna Mark you William Ruto kagota anataka kunyara kuiberu kura sengenjo hii ni deputy president intelligence ako nayo kwa hivyo akisema ako nayo lakini bwana nchenga etenderure asense ya Greece na yakorosi ya parrot papers ekero bachirosiri inga kibaranyare guchigo kubwa inga kibono bara konye kuiba chikura imense ya Kenya. I don't know because the parrot papers ekero chigocha chigocha na bachigocha chinga matemu mama sakara masakararia matemu indi to waka chikura na ile sakararia kero ko ngwana ko yuguchibichi kwende chigotoka chimakiri Yes. Papers chigotoka chimakiri yes of course but yema sakararia ngo cheki warora kero guchi wake kura buno mwana inchi utagete ko choro murayi oboronge goikoche kiri sakararia ali asota kere ko mark orore go sendire ndi makiri the issue is masakararia makiri akobiswa aje ko bekuliri chiko baro that is yago chikorwa because mtu wa the agents bako balia I don't know rende lakini rende na Azimio la Umoja perhaps mwanchuma tegele the problem era basamangana a transmission of results electronically maybe that is why Raila Odinga is crying bara anyara that manual register fast anyway
sitaki kuingia na hapo. Robo page ya gatano na kabere ya gazeti ya The Daily Nation dorachi claim Chonsi Azimio babege tabu orare ko senenya kana na kutakuwa na wizi wa kura ambao utafanyika. Mimi sisemi kitu lakini naomba Mwenyezi Mungu awe nasi atupe amani. Amen. Ase headline gazeti ya Taifa Leo, Bei Uhuru Kuacha Wanjiku ICU Intensive Care Unit. Yani Wanjiku sasa ni sisi Wakenya. Wanjiku sasa ni sisi. Sijui mbona wasemi kuambuka? Sijui. Ama waseme bonareli. Ama waseme bitengo. Wanasema Wanjiku. Anyway, Wanjiku is referred to mwananchi wa kawaida. Igabona gotebekananga serikali ya Uhuru Kenyatta nigo egochigokora emirimo yaye umutinyo gocha ekere gochigotiga abananchi mense ya Kenya barasabe kiuchumi. Aiga omurikiro gazeti ya Taifa Leo na kwarerete ligoli liobosie obosibwa renge emia ya mona kianda bono bole 2010 bokoruga obosibwa korosia chichabati echina mandasi warenge emia ya mona 35 na isto bono bole 2013 ama wera renge chiringe 30 na kianda bono 70 eskuma 70 ustama nini 70 bawata Nsenda manini nkugora. Sabi ni baada ya analysis. Eskuma ekile ya moya renge 39 shillings bwana ile 60 shillings. Shaona? Eskari kile ya moya 120 bwana 125. Esabuni ya renge 85 it is now 191. 191. Mafuta taa 88 to 128, petrol kwa 117 to 159, diesel kwa 108 to 140. Na bado wanasema bagenda takota na ebinte bigenda tako commenta there is no hope ebinte bikorudi soon. By the way, wanasema ekera kwa somere page komiya gazeti ya The Daily Nation kulengana no mulikyo yara goteba na kulengana na ebyombe bibitenenderete ndagira iga Kenya ebigoteba na opposio bo bagenda ta commenta na indebo chi commenta in the weeks to come asengenjo bando nchiyo chinyaka chiri chigo chiase ya gwanchiyo mbali na Peter Munya gotanga bye chibando chirusi na chichirira ndagira gokea sich county chinchinse chira ime ya Africa batirende maindi yapo katika nchi zingine kwenye Kenya tabwati tusubiri tuone. Na kitu kinasikitisha na wabaga chawata na bando nchiyo ani seke bacha chibisire eligo liribwenere amayakubuata korobo tunorore asenchira yobo ikero na sepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo norua ase gazeti ya The Daily Nation asepeji 10 asepechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo mwanchu motegere roboti ndoro bunabona abo bisabe chisemi batumiriwe gochia ase eskuru y'abanyaruka ya Sacred Heart Mukumu imeye county ya Kakamega eliyo konengia ningikirete abana babere gosiria magimabo imeye skuru iyo egotoka imeye county iyo ya Kakamega na gotigara se county ya Kakamega mwanchu motegelia se page ya kabere ya gazeti ya The Daily Nation musacho yo mabono niga goche kuigorerwa mamocho makigaye area aje oito gotachira nsumo subati tali gotachira nserende yani area ya sobwenga ngoitere na benga toko tabanga chombe chigo itanchiri gosibunchera kera sabantu bana in Kakamega tubate ndegemenya garatena bullfighting yes wana chikaruana area ribune tindiete kagenda kamurutu kamusiaro musubati omona kumutachiranse bakagakwa wemyaka 50 omo sasa sijui itakuaje yango bangu siba gotane ego ingombe yego itwekwe Ibana ya beire nsalia bana lakini musacho onero kuchikoigolirwa mamocha somero roboti kamili ya page yeyo ya kabere ya gazeti ya The Daily Nation at the same time page ya gatatu ya gazeti yeyo ekeombege koro kwa confirm aliyese county ya Nakuru ensamo ya Bahati ke bwateranirie na mamocha yogo itaba subati batano at different times ndio nigo bono abasae batano mo babwatetwe bono nigo bagochigotigara seke esajela y'abanyanyimbo go ikachigwiki ibere korwo bono elindo botukibokorwe emanya kanendie kiombeke gia chagete kerenga kiabonenki mbara bibago ge fund because ntwarocho mugoziri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'i okogenda rogo tabana kero kende biombe bibiko ba funded because it's turikonyorana ndaisi go biko bate bakachibunduki nagiyotoka Nakuru Bahati Bahati Nakuru kana kiendo keirerete omo county police commander we county Nakuru go chenchugo mosubati is it Karuguri yes na omo CBD Okasarani walibadilishwa yes go kiniwekero na kama omo county police commander me county ya Nakuru asengencho yoko enekinga ngokora leke umbekio ya confirm
Na vijana ukiangalia ni wadogo na ndio bale so innocent. In fact yora baligeria tebe si wao. Na ne ibagombia nya kuoro kinga ne bitindi bikoba. They have never. Lakini ekero bago so kare to abwata bantu babwata chirasta. Manyonereke bago. But rende anyway, asepe chekato te gazeti ya Taifa Leo roboti ndorororo ngakiraila Odinga bono akorao mu bwazimio la umoja wa Kenya Coalition Party elinde komogikeria omukonyi umurayi wense ya Kenya musike William Ruto asoko musirelia maskani umurayi wense ya Kenya musike Uhuru Muigai Kenyatta ase Martha Karua running mate ya Raila Odinga akomosemia omukonyi umurayi wense ya Kenya William Ruto nga akeyobororo nga burayi mbulikongigwa na bororo ngenche yo at the same time asepichi katika gazeti ya Taifa Leo ni bwato roboti nga kiomongwana naro sunane tendege ya Peter Munya chisemo chiri cha Meru bono nigo agoche kuirwa senya gitali ya Mathare asara chikoba sika metinyi tano nomo agweniwe ama agoche kuigolirwa mamocho amepatikana na shida ya akili ya ubongo ya akili yes wango mbulira ini so igali netendege liba the way abamenye aseme bagakura sana mpaka kare ayitekwira na insaga ika. So rabati rugwate bana Martha Karua anampa msomo deputy president. The deputy president told Martha she has no moral authority yoko mataina respect to the president because Remna Ruto ana heshima yake kwa kiongozi na Martha hajawahi mheshimu Raila. Lakini kila Mkenya na haki ya kumlinda rais. Ni kweli? Kila Mkenya na haki ya kikatiba kumlinda rais. Sasa nani hajamlinda? Sasa hivi esa koba anga kerokendo murainaro otagete como kerokende como ramoe murai wense naboko gendo muigorera mamacho kolengana nilichike kegero murai wense ne kerokere kyobo mu wense ya Kenya. So the symbol of national unity. Yes, kama kwa kiasi fulani deputy president yoboro maskani je president na Martha Karua como tebye gosekero kende como semienga maskani ya buri etokenga neke na Martha Karua na wate right yoko marekebisha Kenya tara akora then nere nabwate libagalio kuegerera whichever the case. Hii ni siasa. But wanarushiana maneno wameitumia kama siasa, that is it. Bono lika liko genda in the right channel. Bono bayetumikire kokoraki kwanyolera umaarufu wa kisiasa. Nande sokurigire na siasa yatumikire gukwana bakebintu bitatakirirwo kwano bikoirwa sobo imemono ebinde bono bya yuri robo mbochu obondo ranyole bogo chigodumu mbaka kero siasa ya elire eyiye talibuya. Anyway, kero some page ya gatano gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegere no murigereria nigo omo yo kabira mu governor bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu nigagendete kwenyora saka ngwasengenje kina kemubwateraneti kyobo kurumi nigo kegendete kugambwa ase kegambero kobwatekana na yu musubati yo mobono ole munchuria nigatebire buna ururo bosaidi ase court otebire na nigamoneretie Waititu oteligete ere worth 350 million aso mwako 2018 as part of the evidence inanga iwa ititu alenge kurusi chibesecho at once wakanira hoteli eyo na kwa kwateba na kerokende kwa ititu na bwateraniri na mangana yobo kurumi so he could buy ebintu bire so bulky gatiebo saidi bonde borule gabu mwancho motegali boko gendera kumubwaterani wa ititu enyorona mo governor wa ititu ni gabete impeached kurwa sekere gukia kyobo governor bwa Kiambu ejema kigayo gotoka na momocho butumukyo bobo bisi nabo igobo kurumi egendo kia motange tetachi kurwanerere keroge kyo naende goseko egerere keroge kikianye ase opacholi bo mwakoyo. All right, asipichi ya kane gazeti ya Taifa Leo ni watoro voting akiumura wiki ama Magiate Service Party Mwangi Kiunjuri arure okobole gochese abaraibe ya mebikebike asorogongorwa Mount Kenya gochia kolende byama byabike na bibera kigutumekeri okwegerera omumenyi o Mount Kenya nene mona soko musabera kendi yonske libera takosaba ase serikali ilia era chikoira oburayi ase obochori bwa omutinyo gatano gatatu omwaka oyo itariki kianda at the same time abasa nigo basaganete ebunge ye county ya Homa Bay na kolete sakasaga gosibura buru enene ase ebunge iyo ase etaramanya gwikabono ngakero kene ngotometa basabu nekerenga kyabongere keke keraba MCA balenge kunengia budget yo mwaka bw'echiri bubere na 2022 chiri bubere na 2023. Lakini sijui aseki aba saiba kuruli bageli batumekwa na bobena bana siasa because mbalege kogenda roboka onyo kore busy gongo kora kwalenge biashara byao gali goseno you are busy in your shughuli chao ngi monta goje kokurusia se kwalengo genda asekete kokora chibura buru bagatebanga no kuburu kwemeremo and always wanasema kwamba idleness
is the devil's workshop. Page ya katano na limeja gazeti ya The Daily Nation ekigambirongia koretwo kuna charity kurigoro na gotebana lichiko liria IBC yatumegete asoko banchira ba kwanchira masakararia begetu na barwanire bekiroge kinene kyo burayi bwa Kenya. For example lichiko liyo kuganiria abantu aba bakorigie kiroge ikyo barente kisei chia babwatani babo was wrong. Barente chikopi chebibande byabo was wrong according to katiba ya Kenya article 13 yueteneneta mangana Data Protection Act nigere mamincha yeli chiko kubaganira barente bintebyo onyorena lichike rina liria mwagite isiko ekurwa court na mwangi wa iria ndio gotarenta chisei kuruchi county 24 bono IBC atebe kandirine ya koleta mamachaso gotumeka lichike elio ko bwate kana nayo bono nigo mo sike kurwa court kurwa sekia magia third way alliance abona atebirine ni gata kitabe kwa seke minano gose oyonde wafula chebukati kusiko kurwa seke mbeke IBC sisemi kitu sepi chegatane gazeti ya Taifa Leo ne bwato roboti nga kibone kya makia wiper kia mochorete oyo kurigie kiro kyobo governor me county ya Mombasa Mike Mbuvi Songo koba omokonyi oyo kurigia nere kiro kyobo governor county iyo Moroke Mbogo ino mwakiri ole kwerera engane iyo litkulia igoro egento bono getaramanyekana nga kira chikoba inyoranga ekigambiro kurwa se omochi Mombasa nkieru etogo chika goja sekembe ya IEBC nkebaise kobeka amalieta yabali bakuchikolia ebiroga se county ya Mombasa ase gazeti ya serikali nabo igasama sakaralia yo waki chikura. At the same time kabando bono nigo iga oboereire ogwanchereriwa okukwarorekanira nemona sensemo eliyo bo mubwazimio ime ye county ya Nyeri. Roboti ro sepe chegatane gazeti ya Taifa Leo. Page ya gatano na kabere nigebwate roboti ro lidiwo Moses watangula kubwateranirwa nobo ngana yobo bibwe chikura. Na kero kwa some page ya gatano na gatatu ya gazeti ya The Daily Nation do. Sasa sijui nikubali nitumie jina walevi. Abantekera abanywa bali bakunywa ibinyugwe bitindi nabo abanywa baone bagota bakanene kero banyure nkunywa bale buna bono musori bwe litoke ko itachi hangover ono ngabo konyole subu abu na supu ya pie birenge ngayo manyere binde yona no nimesoma lakini bono abasayansi bachire ne pill gete ekorokwa April pill yogo itachi hangover epili yo konyugo senta tareye yo koyenywa 2 hours yo taraji konywa kero kwanyure onyubuno oranyu ego itema rwali pi toko twara hangover toko twara headaches ndogo dajibesa nende Yes, ndogo tuguta nye to ngango nyotole ndogo dajibesa sana mo tuguta se kingyo tai kuigoro borra kero konywere egurende kero konywe kero kotumeka konywa egento konyuta ta kero tali kuigunga iga kwenda gochige ento ikuigwa sikia kwenda gochia kuikaka kwa tatizo lazima kikupe tatizo. Unajua raha ya mlevi ni kulewa. Umelewa atadi nange kutanga kurugo kore kore. Unajua pia raha ya walevi wengine ni kuwa na hangover na kutoa lock. Unajua sasa kama hakuna kutoa lock so tutasahau tu hivyo jina lock. Hii ni kwa wale ambao ipi do ni kwa wale ambao onyure weekend abona retagocha maambie gasi Monday. Elia bako gande mirimo. No ekeroma tengo gande mami mino turi kunyumanga uchiko bekera ngoma. No mbara batema iti gwe atinya seme yali ogeriro lakini rende azali kunyo. Mbona unajitetea? I don't want you so much garage tindije kutumeka liogerio. Asepi chegatano ni gazeti ya Taifa Leo omuliki gazeti yeye igagotebanga omurabi ya Kenya Mosque Uhuru Kenyatta no mokonyo Dr. William Ruto netakere batenenie gutaigwana na kwabona kurutera namangana asengencho yense ya Kenya. Alright, page ya karenge ya 12 Musike Raila Odinga nakoleta chikampeni ya sensemo ya Mount Kenya. Watabiri abantu ba Mount Kenya iga. Tu na tabatara kibaki tosha. Tafadhali rudisha mkono. Igo obasabire chikura ogatabana nasirete monto ino bono ne chinga kichino na ino gotosira ase page 13 William Ruto nigakomwe komote yo moraibu ense ya Kenya na segi ya gatia inche na Raila usiingilie wachana nayo ndigere na igwa batanga ndigere kitenda wili niachie ndamalizia asubuhi ndivyo na wasa kulingana na mangana kirase gazeti ya The Daily Nation wanasema keep off my fight with Raila Ruto tells ungrateful
igobano korengana na Ruto omurai wense garan grateful asengenje tara ni kobokata wenere Ruto tosha ama atimize ile ahadi ya zako 10 na zangu 10. Kwani Raila aliposema Kibaki tosha, Kibaki alisema Raila tosha. Sasa si ndio pia lakini pia unajua serikali ya Uhuru ya nyoru neje chi challenge nyingi sana kera idizidi ne ngaki yabo yokugamba ambapo Rais Moi alifariki, pia Rais Mwai Kibaki pia akafariki, pia uchumi ukawa mgumu. So ni serikali ambayo imekumbwa na changamoto sana. Wale pia president na deputy wake wakakosana, unajua bugo challenge zingine sana za serikali ya Uhuru, lakini let's hope nganya saye kera koru wanje kwaye asobo cholibora akoreka no mwako ya serikali ira chigocha neteme sana asinge nchokero kendo yoko na kinga uchumi yense ya Kenya ngobere no mwananchi konyora kende yonse keli ara chi kogokera asepe chegatana goto gazeti ya Taifa Leo kwa mangana koru chinse chisco lero nelituko goseli tukolia ankyo liraba litukuli na liligo chengera egeswahili ensengima Kiswahili I think okona kugo chengero gotanga ni gwe egeswahili na indemba chikorwa na barore gose egeswahili nge chikotanga sokoba eruga era chikotumeka ensengima. Niliona Uganda wamesema sasa Uganda ni lazima kusoma Kiswahili Uganda. Huyo Museveni amesema. So but lakini asengencho osakolige nesengencho ya East Africa Community Jumuiya ya Afrika Mashariki na inogotera kuligwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ngoro ya Kiswahili. So wamesema Kiswahili ni lazima. Wamesaidia Waganda sana. Waganda unajua wajuangi Kiswahili. Wamewasaidia sana. They don't know Kiswahili kabisa. Nege songo wana bali tutari ko nyara ko kwa na yobo Buganda ndo nyara ko. Ko ko Kenya wanda Buganda to ko Kizungu. Iko no mundu go jiko kwa rero uko igwa. Achiko ko tafsiri. Anyway, asepeji 15 narimo na nchira mangana ya ichi katuni chicho lirororo katuni yechingo chachira chiareta ujumbe gete bona gaigantu bata tarimo yachire njia nyako beko bosaigabu njiko beko bosaigo achiko twale ujumbe ndito sana goiko twale birangaro libyeme sana ndio ipate katika upande mmoja tunaye umosikera ila Odinga igamubwatete higa President Uhuru Kenyatta nesaidi endento bwato musike William Ruto bare komo no mokonyoje Rigathi Gachagua saidi ya Uhuru Raila agotebia Ruto respect Uhuru ndio yani mheshimu kiongozi na Ruto na agatana bwanchani kwito ko chiase president it is the right one. Yani sisi ndio tunajua jinsi ya kumpenda. Sisi ndio tunajua jinsi ya kumheshimu. Kwa sababu sisi ndio tulianza na yeye. Sisi ndio tulimpigia kura. Wewe umekuja juzi. Wacha tukufunze jinsi ya kumheshimu. Anyway. Magana genda na bonsi bobugata makondo bakwano no kana ko gatebana na kingane litwate batwatanganira goteba du engane ye bayirire ko babono siasa batumikire Uhuru gokora ki we campaign eri na ntuto mwanjete mono kubwa. Ngirate naenda kuno nda kolera mangana ye gazeti ya The Daily Nation. Agochakire pechi 13 wike pechi ya 15 gato gazeti ya Taifa Leo na buku imanyigoro yoboremi na nakiora tumike birengere bya uburonge nde kwanyorera ganto ndoje chi avocado njikwana ile gaiga avocado kwa Kiswahili ni parachichi gaiga mbakora kesho tutapata tabu na hiyo Kiswahili chinduma pana kesho ni siku ya kusherehekea na kuadhimisha Kiswahili kabisa. Gana bokora abantu akibago chora oli waje bago mameteko chora chika tuni katimi tubinde mikasi chika chega sorgichi osoli naba gosolia asege sorgichi osoli naba gosolia timu ya Simbas lia rugby le rongo chire kokosoli era chikokosolia le robotuko ne timu ya Algeria asege serokelia Delot ime ya Marseille France ne nyuma yoko yikole timu ya Uganda Cranes 42 asisano na ibere nabo asege serokeligia Maurice David ime ya Exen Province right bona iga timu ya Gor Mahia mbagenda kuligia coach nyuma ye coach yali gutielie timu iyo Moroke Andreas Paya gukora ekonda yaye amange mumanyi wena Jacob Ongeri asege serugichi gosoli naba gosoli lakini ndiko chuta mogosoli giata we timu ya Paris Saint-Germain Moroke Neymar Jr na bakageri gochi gosoa asege serugia Stamford Bridge Jacob Ongeri atakuja na mengi zaidi kwa asege serugichi gosoli naba gosoli tuingie kwa dondoka ni dondoke ni dondoke leo tunaingia Mtwapa Kilifi Mtwapa Kilifi maze yani imagine kwa bangire nyangi ya tiga iri mutinyo yomo
enyangi ekoreke umusajo mako nyango mukungu nyomiro jira hao wakanire baka chiombe kila kitu. Yani utafanya nini? Anaolewaje sasa? Yani ameolewa tu hivyo, yani ameenda. No, konyo mume tene procedure. Ndio. Unless ni unajua umukungu ne rubwato kuna jeki ne ndagora. Araza amua agotige chitaye gora bono balenga bagosoma ku university. Wasomi kwa kane school fees kabisa. Kwagenda ngabono ibogeti abiboli nabasani bawo teto gane chikoraga kimukungu akugraduate. Kwanyoro jiro rwao. Ogweita. Pana maisha lazima iendelee, lakini riswali ria nendirina na ki elie nyangi yakoru goika aba murabache se itona na baiboli no muiboli oye ndio muiboli mosacha na inje goika nje kwenda sawa bandoro mochi aberebo bono ke bakolire chi procedure chionzi in fact bakolire baka chiombe chiaka niru shida ilikuwa wapi egento getigalete is only 1 month enyangi yakoreka na wacha nikwambie du sita kanyaga kwenu wala sita kuruhusu kuje kwetu ikaransa na bagaka igote be intention ya sanga njongo boli guna roche bako boli gwanjinga ga boli tikuna ngigia koranta. Anyway, lakini ukiwa mwanamke unaona umeacha na wanyane ngane na amekula fea akakataa kukuja hivyo kuna shida. Hakuna shida pale. Ama nimekuja na marafiki zangu. Ni maskini tu. Okay, kwa hii issue mswati wewe tu nikupe huondo. Sawa. Mtu hapa Kilifi. Mungwana ya by the way bagambire barosi ry'emiroberi yonse yo gukora inyangi n'umusubati yomo bagambire kabisa kirigento kya rosi gwe miroberi yonse yakorirwe chiombe cheiru rusobo munyaruka na kirigento kya rosi gwe umutinyo tugerete no yamo bakora inyangi bono umuchanda sobete umuise koyo gakona gutara rende turushira amanye tengo cyari gukora inyangi bakaumerana no musongo muzungu najua si mu Afrika anadili na dollars jamani, wakakutana na mzungu kabisa jizungu akasmile vuna wa smile liko mzungu akamwambia kuja just come here, you know kile kizungu akaacha bakana ko musiko inaso ametengo kwa nale kizungu of course bakakamaro muzungu akamwatebia I love you so much, I can't afford to live here in Kenya, we have to go abroad. Obozo ko kiabake jangi jarenge agatantana by the way akamnyoka soba akata no I have to go back home and just inform my parents, you know akagenda ka akataya wibuli nchebono naenda maju kinyangie chimuraji mutige nande mochi gotebionde nche nanyoriro musongo na kwa nini yakufanya communication kwa yule mpenzi wake ana alienda kwa wazazi wake na baibuli baye bakabike gentiki kabe siri mbachiti gotebionde. Imagine yo mwise koli akabanga akagenda no musongolia ngumbu musongolia akamunyoma igo abamukaya umungwano litigacha kwa koria raisinga ho ngakibona nkoli yo mwanchiga ndari ko manyora igenyangi ngakiko cha kabale ndo no gukonto takbwana namba ya simu kabadilishwa mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa yo songo the mobile subscriber cannot be reached mungwano lia kagira mora agachikolera wapi baibuli bakirete ngoro ime ay mungwana lya gachikolera wana finally emirobeli karosigwa chiombe chirie chikoirana moise ko chire moise ko libono finally ekeracha kumanya agatebia wewe bayega ati wanataka hizo ng'ombe waambia I can pay 3 times narudisha mara 3 kwani ni nini mimi ni mke wa mzungu. Tell that guy I'm somebody's wife. Kwanza huo maskini ziwezani. Chambona mbwate V8. Kwa siku utapata shida sana. Lakini malipo ni hapa duniani. I think that is nonsense. Malipo ni hapa duniani, usiwahi mfanyia mtu vibaya. Usiwahi kwa sababu onye because binadamu tunaruhusiwa kubadilisha mawazo. Onye konyoronjo ile birengero biyaje na nkoro yaye. Ikarenge kurangili mungwano ya motabinje tindo chinyangie kwa sene koleki negenderere hakuna mtu atakuzuia azangenje bano na bango kanso ibinte binge ne bya decoration bine bye chikeki bye chindagira akanso hiyo pesa ifanye nini abadilishe mawazo nini ndio akasasa kama amebadilisha utafanyaje umlazimishe ukimlazimisha baada utamuona aende msongo yara mutiga amotebiru itakuwa ni yeye na malipo yake amoefe amotebiga ndege na kuliniri
patikana Kenya. Kwa deported. Amedipota mwikia Kenya. Lakini nende. Atakuja kufanya nini? Kabla hajafanyika, ndio usimfanyie mtu vibaya. Mwambie mimi sitaki mambo yako. Tigante ya baiseke ndeke moyoka. Bwancha ni mbwanya korawa na besa. Obwanja ni chibesa ni bintu bibiri tabauti. By the way, bwancha ni mbwanya korila ya chibesa. Lakini sasa mbona pia hujaongelea wazazi? Lakini utara kuona na wewe. Chibesa nabo chira abase korila aso bwancha ni. Obwancha ni nabo koros chibesa. Sure. Lakini besa nchi koros bwancha ni. Nyakoro moiseke. Kwanyoliro mumura. Obegire birangere ekena bakebali. Obegire birangere ria sore. Akikora je tonjora. Take your time. Na wazazi pia wali wako yungu baiguna. Ilikuwa mbaya sana. Nyole gazeti yao ya Taifa Leo bumanya yo mwana yanda manga sinchira yo ikirano moncho motegere. Somera yo mwana yanda manga se gazeti ya The Daily Nation. Tubade semeli ya Facebook KISII FM 94.1 semeli ya Twitter KISII FM @KISII_FM na semeli ya Instagram, YouTube na wagoto nyara ikirano KISII FM 94.1 moncho motegere subscribe, share na boy go like. Tukina suba ngoja magazeti ya wetere no koya nyora sensemeli ya YouTube na kwemanya senchira yo ikirano egeserugichi osori na bagosoria na kendo kegocha sekeke kerebosio na Jacob Ngeri. Ayo na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero.